suratu zalzala makkiyatun. Bismillahi rahmani rahim. Allah dali idha zulzilatil ardu, si tawi woni leydi ndin ndi dillinama, si tawi woni leydi ndin dillinama zilzalaha dillango mayri on, ndi yeƴƴike ligoya fi darngal. wa akhrajatil ardu, leydi ndi yaltini asqalaha teddele kon koye mayri. wa qala al insan, neɗɗon wiye nden ñandema laha kon ɗum heeɓi ndi leydi ɓay ndi wowa ɗum. ala dari yawma idin nden ñande to haddete ndi yewta e hobara kala gundoji ko waɗa e hoore mayri, ko ɗum tongi ndiɗo ko ha darngal daro fo immito ndi daro ndi yewta kaari ko ɗum waɗi e hoore an, kaari kadi ko ɗum huwi e hoore an, kaari ko ni yaari hoore an, ndi sorten ndi itte leydi goo adde. ɓe anna rabbaka, saabu jomma aw haala kanko yamiri ndi yewtu naasi ko ɗuɗere haala ndi warri. yawma idin nden ñande asturun nasu, iwgol yimɓe ɓen ka darngal ya ƴettoya place ji mum ɗi loosumanji ɗin asta tan haray koɓe sertuɓe, saabu haray ɓeyano yaarde yiite, ɓeyano yaarde aljanna. ko Allah waɗiri ɗum li yuraw ko fiyo goto kala e maɓɓe holli yi amalam golleli maɓɓe ɗi joddi golle muɗum ɗen hen ɗo kadi. faman yamal kala golluɗo misqala darratin yer abbere darra ka aduna ɗo hayran ko moƴƴi, wallahi yarahu o yoyay ɗum aljanna o hetta kadi lahara kan. waman yamal kala golluɗo misqala darratin yer abbere darra kadi sharran ko boni ka aduna ɗo yarahu o yoyay ɗum kadi ka lahara.